Abakutonda Kitara TV nkwenda kuba nimbara mukyo nimbaga nti mebali kuba ni mutondera kasumi kandu kenyini tuli hati hano ali tuli kikwaya omunyamasaza ya Kakumiro ensub county bageta kikwaya baite mukichwa kinu kenyini hali tuli bakweta okamuli niho tuli amabara ninyo Julius Chomhendo and of course omuhereza wao mutekani zenu tubungireho musajja bakumweta Salongo Salongo farm manager nu aina record yenko omuntu yaina aina abakazi 5 aina n'abaana 10 tukwenda tunyumyanyumyemu turole famu yaye turaba abantu banu ebigambo binu byenyini obati biri byenyini turenda abakazi abayino batabayina so nabo ensonga ejjo ngenda kusaba yosigale no tuhondera otarugaho Kitara TV okwiko tramala inteka nzeno ijana nyowe masala ngo tarugaho talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV Kwegesa Kumanyisa Ankwa kubara mukiyaho abanyakuri ha Kitara TV amabara Julius Chomhendo muliso mwe haba moli nkwenda kubara mukiyaho hona hali mukali abakutuhondera kuruga munyamasaze mbaganize za bunyoro abakutondera kuruga heru ya bunyoro abanyakuri munsi za heru nywe nakwenda kubara mukiyaho nimbaga mantu mebale muno kubana mutekinga gakaire ne mugamanti reka mutuhondere bora nugo murundi go gubanze kuturora otaka subscribing ga channel yaitu inakubano subscribing YouTube ogenda Facebook naho tuhondere hona and of course na my personal handle zange Julius Chomhendo hona halo kali ya internet okusora kubano ntunga nditubaza muhamu nkwenda kuba nimba ijukizo wa Kitara media bano bakola videography na photography amikoro yawo yona bo kuba ino mukoro gwawo no itaga bisane birungi no itaga video nungi bahikire tule mukyaro kya Kamuli mu igombora lya kikwaya tuli munyamasaza ya Kakumiro tubungireho musajjon wa mani munonka muhuraho nyagamba leka mutoze of course nkaitu Kitara TV twenda kumanyisa no muntu obarota manyire osoro kuba no mumanya ebigenda maiso munsi biba bingi muno yosa kuba uli munju yawe tama ebigenda maiso baiti twe Kitara TV tukutoleza ebyo barota manyito bikumanyisa omunyoro sanda ajja kuba natugambira na mabaraga gona gandi tusobole kuba ntumumanya tusobole kuba ntukenga bike byakora nsemereirwe muno kubandi mukikaro kinu nengonze ziri mukikaro kinu kamusaba turamukiyeho tusobore na mabara gandi tubigenda maiso bwe bali kutubungisa ego onu farm manager Dr. Salongo abakusinga muno niko bakumanya farm manager Dr. Salongo wabakaza 5 farm manager Dr. Salongo wabakaza 5 webali kututangirira ego nanyonsemerero muno kuparora kandi mwebale muno kunteka umutima kagoma katugende turambule hono farm manager Dr. Salongo tukusangira oli bize oli mirimo yokora tubaitu watu hakaire era mbaire bize muno baitu kandi ngere bagamba nti abaragaine tibetana era nagamba kancha muri mangu niko nje tunyumyem farm manager Salongo ego semerere kusanga nanyonsemerero muno kubarora utugambiro ina abakazi bainga abakazi nyina 5 kana kaswera bina 10 wakazi abandi unosora ni bagenda batayisura abo batayisura roho nkusanga nti aleseremu engeso kandi nyeze ntakusobora kandi unde zitakusoboka kujanja bibwogo ni mugamba agende ni ngobo mu nindeta babiri unde basatu ate abantu Kumanyisa oikano kuba makino makingati mulingo government wakashwera bakazi bina ine kitabo era empandika ni manyo muhendo gwikire guti uraba izire no handika anti kwakuba izire mu famu kwanungeta famu kwakuba izire mu famu ine kuhandika amabara gaye nkahandika nabazaire baye kama ikichweka kinambara rugire nikuwo bwe nkuba ningenda ube nkusindika abakuru abagenda yo kutwara ye bintu bya bakuru umwenge nebintu ebindi niko bangwiro direction nambare bakuba ne bagenda abakazi bano bona omwabo bungaye no twara ye bintu mu butongale urwo ngenda yo wabona ngenda yera hona bamanyire no gikibeta omukaga bikibyo no bisasura irangire baba bangambire nikumba kora nabone banyikiza bahara babu nimbera nabo ekima kintu kinsangire hanu abakazi bano bakoragana kurungi ku muno busaho ko busaho buzibubona okikorota Atekera kimanya
paka okuba nofuna akanamba kange kesimu eno nterraho nitunyumyamu bokubogondeze nayo kuba nkanyowe kintu kikoraho nakyo araho omuntu abana babiri bonka niba murumya omuntu iwe ina 5 na musanju tiba kurumya mutu tibana tabu yona era tibantalibaniza ha hano hali tuli maziro myaka inga hano hati bwire buno guno mwaka gwa 2004 oli hano kale nkabandiza mukyaro okwo baitu narugayo nagaruka hano hati ntekaniza yawe no yogamba ntati koswera abakazi bayingi ukagitungota kale entekereze eyo kuruga kara na tata wange na wakabaho n'abakazi bayingi akwa mu bwiro obo mu myaka gya kara akabona abakazi mwenda umanyire karondozi kabaho karondozi atikana nyona hura ninyetaga mbena abakazi bayingi nebintu bingi nkangire bintu ko kubirora era bwenfune kintu cyange tintunda kandi kina kuba ira abakazi nibo ntayisura hakuba leta mwengeso ezenta kwetaga rundi ezirantalibaniza so okatandika nomu babiri wa impaka 5 na musanju nakaswera bina 10 abakazi bona hamu wakaswera bina 10 kuyatibwire buno nyine 5 na musanju hati kandi umembyama yabana abachazi ndo ziri hano yombekira amajuga yingi buli mukazi omombekire hati era ekyombeko kwa kirozire era buli muzigo kwa kirozire kwetora kutandikira akuraba ipaka eruguru kuli no kwetorora kuli nakuno ifuhona buli muzigo mukazi enyuma halo tugambira honti oine ebintu bingi bayitotunda mbaire ntanyagamba ezire emotoka ziri zona ukanga kuzitunda era tinzitunda hanyina nezindi ezikora muhanda baitu areze ngamba yo kikale haho niziberaho totunda ati ntundira nebindi okubera hali ukura ne pikipiki hali ne gali zirimu na battery ziko zire zahumura nazo zera ziroho hali okuzirora era nyoti ntunda kintu kyange ha buchikaizire mbanje guzire iyo kutekeza abana abakazi bona boina hano kike kibasenga kwenda oba sente nyingi kike atera ekisinga muno musumali gwa inchi mukaga mubikengere ningira bagukengera abantu abakutondera asante sana no bokibalize bona basimire bakambalika bakutere mu ngaro obomezi bo musiba hano mutakike ekibatayize ensimbe bimukora biki kulima biki kale cyo kubandaza kimumba mulimi kana nabambeja bange nabo balima kandi mba musubuzi nsubura ebihimba binyoba bicholi mucheri kale mulingo nkogo kandi naguno mulimo gwo busaho nagwera abakusinga bwemba kole emilimo gyabo giterekereire bajani bansima nibandetera sente oboli aho ngo awe ebintu byange biterere kurungi emitwara 5 nginungire sirika simu na letaho nembuzi nenkoko bintu nke ati mulingo ina abana mulingo ina abakazi abo bona nabakazi wakaswera 12 ina abana bayinga mukubara kwa abana bona hamungere batabarwa bona bokobe babimuli baita abana nyine 10 hati abana 10 bono ati ekizibu kiba kukwijuka ebiro bibazalirwa abana bono okubajuka kale ebiro ebyera bimanywa abakazi niwatera kubikenge ebiro bibazalirwe kanyonkora bukora mulimo gwange bisigaire abakazi nibo bakubikenge ebiro akasente kukusasura isomero fees bikiebyo tosanga mu butali baine kale era kutalibanizi bati kusaku buramu kwa okora no muhendo ntiguli gwa amani betungezaho ngere nkusobora kandi nyine kunihira nti ombwire bo maiso government naye jja kunyambaho kwa kuba bana ba government kana abande okubaruraho kandi abande tebala nabo kwa abande bali hamasomero bali mudomu abande bakayizira basayi 10 abo basa musanyu hati toina iwe kitekezo kyo government hati kolenka isomero lyawo liwe lya salongo chobuli tumisho kitima ko bakulituma ibaraki hala abana baba kusako bani begera kale kitekereze kyo nakyo plan eyo ngine baitu kana teka bayiro hati habo kwanyine benchaitaka kumaliriza ati bagenda handi ni bantu basomera basomera isomero liro ha kamuri primary school liro aba hano basomera abandi bali hoimoko abandi bali mubende batyo mpora ego birungi kibyosangire mu kusiba famu ene ekyo kubanza nti bwensibire famu yabakazi
nsangire nti omugaso ogulimu abaana okuzaara obwongo batakwisanisa nenkenga bona murundi gumu habwokuba bunkuswera omunyarwanda nkaswera omukigo munyankole aho kikuyamba muno nindura nti nkigubore buli mwana naba nenkenga yayi kandi aho nimba nokunihira nti ombwire bwo maiso nja kuba muna abakuvuga enyonyi abakuvuga motoka abakanika n'abasuma ni babamu n'abagubeera ni bamukabona abantu ba government bamanyira omwana we mukuru aine emyaka nkinga mwana omukuru ngugu aho ni wogo ni wogo kubazaho na watu atusoborole ego kandi ebizibu abo kwande ebizibu tibisakulema bitabayire ebizibu hasaidi yabambeja oba abana sibafamu omukusiba famu kali namba inatandikire nti abekichweka abantalibaniza gamnale omusajja bakulito rugezigino okutalibaniza betu nabateka mu government nabasomesa amateeka batiri atite bantalibaniza bakutalibaniza mu kikini bagamba nti ekyokora tikikire kale bayendaga kandi nibetaga bakwane bakaze bange ate nabateka mu government nabasomesa nti omukazi ina kufuna waawo wabandi muleke atali waawo tali waawe nabateka mu government basoma ate bantalibaniza ekintu ekyuka kitali kyangu muno kikwanguha kikwanguha haliyo baita abandi abakutondera abakurura Kitara TV yakasumikano ego okusa kubaha magezi era mpaka akanamba kesimu niko kakuba nikakora paka kabasomere nsomera akanamba kesimu akakyenda na 5 mumbeja ni wara akasoma 0 mushanju mukaga ina chenda na 5 0 mushanju mukaga ina ashatu nina bibiri chinana nina nika kutera kanamba ako okuba nonfuna kandi era hano okurura nti namba ali hona hakali kurura hona hali beturire buli namba hona 0 okwati bukutera 0 musanju mukaga anana musanju nkaga na musanju na mwenda 5 ikara mu ngaro niyo ekora niyo inkwasire eno yo terugonezi nezindi baitu eyo yenyini yo terugaho ni tunyumi aho ngabantu bakurundu tuhanura bakubaina bakumutalibaniza ekyo ntukikora kurungi muno kandi kitakuchwa mateeka tuyine mulingo ngetu kiterekereza kandi tujiganga no sanga buli kimukiri basire kurungi atari kikutalibaniza abakazi babiro bino bakwenda muno sente byo bugayiga iwo kuba haki nyo abange tebabana mu rugwa sente era kyembahereza basima busamutalibaine gona kyonkabo ubo ekande engonzi kakiri kizibu muno kuinganiza engonzi abakazi bano bona era nkobo kumanya nti bokuboza ira abarongo tugirofu mu rugama nti atere ebirongo abayinganiza era nanyongeza ni inganiza tebana tabu yona kandi kubaruba tamu kibeta ekitwa kwesere ko ebiro byabo byokubaralira bikyebyo anyoti ngaba biro oba misana oba buire kindumba burumba sawa yona busata buyona ogaba biro ati ngaba biro atali gamanti ati nyonga ununyo ikirange kirikiro kiti ati kiba echo kandi busahamanya nti kiro kino nkwijo waye rundi ndajadibu sakimanya ha nasa mukago sakonkono nabuguku ba 10 nabuziku ba 10 bo bayikarasitede kumanya kikinti nkuija bwire bona bakwatindaganeza abantu abala kwa heru kine kyafamu kyo bakibazaho bata tibaina buzibu tibaina tabwa kwati nkahuraga kugamba nti rundi kiki akale basakwa baliyo ko harubaju batu kati nicho kura nti nkasibe gate ata hamwe aba wajunanze bakanda ine ensonga emulesire bwako bayizira aliwe kikiya mutatayo kandi government abalemi tingira kizibu nabo kana bo bansima abo ko mulimo gwenkora gurungu kuongera wa government nkangeri kabumba yagambire tuzale twale niko atenda government kuba nesemererwa muranga gugwa kabumba yo kagukwata nkagutandika hoira abana ugambe 10 na bainga abana nyine 10 abakazi nakaswera bina 10 bwire bina 5 kyonko kutekaniza maisa aho kuongeraho na abandi mufamu abakazi ira nkyayongera tinkabo iri kubagiya zikyalimu oba ihanga abantu bona omubana babantu naluka genda ukasima hati ndi batona abakazi bange nkamukaga
rundi batano mu motoka eyo korode Prado TXA nindi bataho nabo ntugenda ni turora anyirire ntumukaguza we toine musajja okubati nyita kutalebanza basajja bagenzi banga kwana nyoti nyitaga bantale banezi nabambe jabali mu motoka nabo balimu nabo balimu ni barani basa abandi arunda nabandi abakushimira tibaina tabu ntugamba nti ono nitumutwara ntumukebeza hamusahi abukwara oburwaire bwayizire buno bwasiri mutokusa kutaya mufamu kandi arwaire okwati tukenda busata bwana akarwaza abandi ntumutwara irwa ntumukebeza kurungi ntutegeze bikumukwataho naija mufamu nayikalira nacyumba ayyoreda kimanyira ina yabandi bagenzi bawe era nabo bamugambira nti itwe ono musajja waitu kandi tukusimira tugende tuchumbe itwena bobe nyini niwe nabo nibasima tibaina tabu yona kintu kyukakizibu muno kyangu irabo kubano kiyetaka namba kesimu nikako nkusomeyege yongera okabaye kali 0 musanju mukaga anana musanju nkaga na musanju nsanju na mwenda itano oli musajja kuzoka ntu ina sente ndozira hane motoka nyingi bikibi sente zinu uzikolo oziyanka zo sente erangere nkugambire nti nsubura mpakinga bicholi mucheri ndindamwa kabeyi katembamu ezentekere muzeyongeraho nabantu baingi abayijano era kunsima baingi habwe emirimo gyawa kwa bajanka bahereze emibazi gakole bintu bibakwetaga byinira bajane bansima muno hati twakwendeze no kubazona abandi hana abambeja bawe tukengo bomezi mulingo bo bukuru bata oyiroho yo government bajane bakubungiraho hano bajawa government era bajane bambungiraho niro batera kanyo mbwire boburu kandi bamanyira ba government kutoza karo buhika obururu atiyaho bampika ndozire ine bisumuruzo bino bingi arengambe bye pikipiki ebindi byaki bino bomanyiro byo ntari bikwaburu bisumuruzo bino erangere ukabiro zire abo kuba haroho ebya pikipiki haroho ebya motoka nebya majuga bambeja bange nebya magali biro akwana magali nagugaro hali byo ne pikipiki byo na biro nebye motoka biro byo na hati obyahukanizo tanti kinu kyahana byo nankubimanya nyowe abo kuba nyinengere imbi makingaho nyinengere mbiteka he namba zibaho hano kandi obonyonyi karaninyo nabunkuba nyoire bwire bwakiro babwadihimbi bara atoche boinenga kino namba zakyo 000 ziboina hezo no kenga nte ati aho ndabyabira tinteka natawaza ndabyabura byaho nti buli kaina nimbara nti ati nambe eti aho ni sumura ni manya ni ha ati nebye motoka ziri byono kyabino byo nambine byona nyina byo hati we nsonga kyaba kugamba nti bine bokagula ekintu batokyenda kitonda kandi ati nkutegekera abana n'abayijukuru nabo abali gamba wewe jaja katukolera ntataka kola ekintu kirungi nabo nibasemerero oyiroho nakyayonka katumulinda banza nanke kyonka kambazeho nabano abandi bano mumbeja tugambira amabara gawe amabara ganje akampura road ya simu muchala famande Dr. Sarongo ndaruga kabale yibo ruga kabale no Sarongo yakwihire niyo yanyihire iwa kikimsonga kikurura nti kwatagada kurungina abakazi bagenzi babo niyo cyenda kwatanira nabo hakuba mushije witara tureberera kurungi buri kimwe cyo nacituha kurungi nico ndamusimira ekimuka kwenda kyo nakiba cyona racituwaho bekizigo bacikiyo bawayigomba kakikonera kakuha obo bwire arakuhakeya kare koko renda nico ndamusimira kandi amusema ntine bugarukira ikandi wa mabara gawe amabara gange ni nyowe kahwe vasi mkyaro farm manager iyo uri munyoro ndi munyoro okuzaranka ndarwa kitemba kiriyanga iyo mukajoininga farm mwaka ki myaka erabira kwani ngene myaka 2 ne ukuikaire na Sarongo nyowe ero mukuru niwo mukuru ati bubalitaga nibongera oti wahuraga ihali nyati ihali lyaki kandi nankuleki gwani nyenda olede nawe nabakuleki abo bakwenda niwo mukuru kimacha balibona bayiziro bakusingo bayiro no baro nkasangaho umuntu asangireho kaleti bakwataga ne mungeso zaye bayawukana nyona na mugaruka hoga ni wasigara oli mukuru ni wakuzara nono umojo mukuru abo bona bange bano bona bawe
kiki kiwayise yendeze muno hali Sarungu tukasimangana cyali bana bato bindi byona wabigumira byona ato muntu bakamusimira na kumusimira kimu abantu teharo abakugamba nti baito okukora yoki era abo tuyasaba kubura matenyeni nimbagamba yoko holo okora yoki ikiokora ina nyo kionkora hawo nibagamba ati nkogo mwegombe ukyo mfumo nani wogo kyonka Sarungu wawo hura no mwendera kimu kikuma kindi ndoza na nkunihira kiswa kumukaguza habo ayo karo rusinsa kwa ni mwenda na wakubenda benye nkunihira ati tukabera bandi kamera gihat stand mulinga tujja ku bantu rubanda akadi amabaraka Nanyetani kuze veneranda ibarero tiririnke ya Banyarwanda bakuzaranga Chiria chinanka chijaji chirianga kijyange kuno Sarungu kamusanguta kamusanga ngera abakazi basanga basayeje akakukwanira chijaji muri chirianga ayizire kuliya munka akasente kuchakara akusana musajja na chakara muno wahura wagamba ati niwono wange namusima nawe yansima twagenda ukajyo kimanyira liyo nabakazi abana wa ngaja ntachimanyire metwaninye ngaruka haliyona ni ogaruka halono ukajyo takimanyire atobwa sangira abandi wagamba kuguma ko ikale abo kwanka musanga yine babiri atogwa mukuru obwatakwatagene nawe ngeso ubwo mukuru yagenda twasigara turi babiro nyewe nogo Charongi akakuzera bana kiki cyo hura no mwendaho kumwenda muno habwe ngonzi zanyerekana nyene mwereke ngonzi iwo kurura mbaka sajja bayingi Charungu nwasemere gogo niwe nasimire kana nawe yansima mu bakazi bona bukwenda kibuku habakazi arabakazi bayingi ahero kuba ine ihaliringi munota sana kusora wadeno wakabiri nkubaterere abakazi bareke ihari bareke abandi bakazi nabo baswerwe nabo bakayiba babo basurwe na bakayiba babo bikare nabo kanda mukiyeho nabandi nyona njya kuramukya nyona njya kubaraba munda baramuki arahayi nensoni osibirota kurongya si amabara gaho Wineza Chantal Wineza Chantal Wineza Chantal ati Sarungu wiki ukamukiki ukiwa musimire Sarungu go kurora kale nyowe mu basajja bona kinkarora ganka Sarungu go habo kuba buri cyo kyendize cyo nakikuha buri cyo kamusabire cyo nakikuha hati nkogo nywete ndi mu rugaho kale orundo mwenda habo kuba bayina maka center kusako bayimukwe nayo kuba stari sente ahandi ho nampakeya rafu ni cyasingire manye kandi obwire mulingo muri bayingi Sarungu obwire abo okonka aho nkamwendire hona nkumufuna wali hali steady ama bohura no inda ngabine bintu musajja no mukazi no hura ikanda ndo korota aho nkumweta bokuba kubali steady noyo kubarugire mwana ankara rwayamana cyayine nanyowe nayija namaliriza nayo no kyawo nikihwera muno ati bakuzaranga nyowe karuga Rwanda karuga Rwanda ati Sarungu akakusanga oko kabanindi bata nawe narola nayija na motoka ya parkinga yagamba nsimire yantora hairwaro yankebeza asanga ubomezi bwange buri bulongi no bwaye buri bulongi namutwara mu bazaire bange nabo basima twayija ati wakamuzalira abana bainga Sarungu babiri bukwenda kibo kumuha Sarungu nabanu bona bagenzi bawo ni bahura bukwenda kibo kumuha Sarungu muraganize ndo mwenda muno nyowe nawe akimanyire mwenda muno abwo kubenkwata yo mukwatamo ndungi muno kambaze none semberaho hano osibirota nondi muhara wa daktari oyo lido muhara niwe ugaruka harole kwa brother wange ngugwa kumuchero nyonkuchora haro ono brother wawe hati mama wawe mama wange ni woro mukazi omuko woro mukazi hati baba nubona hati okubeta baka atata wao mbona ni ba mama bangu bona ba mama wao boba kurabya bati na boti baine buzu bona banda bya kurungi na nyombara bya kurungi ati harukinda kulya nuholi kale oiro timpa buzege cyumba mucyumbira hamu kwa buli omu
aina mbarakolera buli omwe aina abachumba byaye kati okusagenda moli noli nkulya kurungi hati we Sarongo omusangiro tata wawe akurolera kurungi tatandolera kurungi taine buzibu bwona tarobo otabukaho n'abakatata bawo bano kwaye ekyo tikikusoboka tukatabukaga nabo kale kambaze nono kandi okusoma nkamara okasoma ngeranka nkasomera okamule wamara bakanga mujakainga kakanga mpise vene kale osibirota kurange wasibote kurungi amabara gawe amabara ganga tumuramye Evas tumuramye naiwe oli mukazi wa Sarongo muno ndi mchara farm manager Dr. Sarongo iwe oli namba zinga poze ndozira hali city yange buli rajje mu namba muntu ba ine nambara tuhandika agamba namba ziti baito chonkati yo Sarongo mazina myaka 2 iwo kyali mu yaka akakuyanka kabamba kuno nanka kaga kusanga yakugamba ati nkwenda kuswera nayi wa musimi twagenda irwaro twayekebeza tinye na borwaire twasimbura twayije hati Sarongo kiki wasingire kumwenda mutima guyanyorekeze no burungi bwaye wa mukoma mu mubayingi omugisa niwo gwatomeire na nyiwe gwantomera hata abasajja bando huruta bendo no honda Sarongo we kandi niwo musajja wange wonyene hati naye ndara niwo wange no mwanya asasura tayina kizibukiona kanda mukiyeho nono mukabaro nondi osibirota sibire koro amabara gawo natukunda iwo li namba zinga namba ye mubari hano namba ye 12 oli namba 12 iyo mazire myaka inga owe na Sarongo mazire myaka 4 naiwe ikaire myaka 4 iyo bakuzaranga mubende ati Sarongo yakuzara mbana benga kwenda kuleta ondi ati mugambi mugai Sarongo kwenda wakabiri Sarongo kwenda wakabiri niwo kumwenda nayo kumwenda nanyo kumwenda nati ati iyo kabagamba abaganda oli muganda ndi mukigo tuchonka nayo toyina ihali okwatagana kurungi nabakabaro bano asingana baire ni hali sazino kubandi hano singana genzere barahaba aro Sarongo batakwatagana bona abingana kwagambi haro batakwasanga inenge sombi ogo namutaisura na letondi bati wakusanga inenge sononge uyikalira no chumba ati Sarongo bwaleto muhiyaka tohura ko tukamanyira buli kyonna kyo kwenda kiko achimba mubwire nakeya ati genda wano mbaze wonono osibirota kurungi mpulegine bakweta boki ego amabara gange ninyona katomorini na katoli na murongo Sarongo abaronga kabazara murongo oya zaira abarongo aroho mukazi mukuru iro hantaro taro hali hano ibakuzaranga kakumiro kuno mwana bani naro nchi Sarongo kamusango utabakimba sajja bona baingi wasimire Sarongo akansango mwetu kakumiro akaba natambura nanyona musanga yayemeza motoka yandamukya namuramukya yangambira amabara gaina mugambira gange yansima namusima bunamusimire yandeta kumara kundeta nkana kamaraho ebiro bisatu twageno mukatu wabunga yaba habiba musabire hanyuma yandeta makagayi utahure ihalo bwasangiro abandi tinyine ihali yona linahulira bukwa nabo benasangiro abantu nkanyoba ekando obwire bwe Sarongo abo hakurungi abumpa kurungi muno nkamugondeze niwe mufunira yakakuzaramba na mwana konko kyamuhereza nabandi bacheija bacheija musajja tibambalira abana mami osibirota kurungi wasibora amabara gawe Christina Cholimpa Sarongo mazire nawe busomeki mazire emyaka 25 nawe oikaire nawe niwa yabandi zenguliwo kaba wakainga nyondi namba 4 oli namba 4 oikaire nawe mwana omukura ine myaka inga ine myaka 10 ine
ati naiwe utatu ihali mukaliteka nkayi atunanye unayize nsangire mu bagenzi bange boje ndagira ihali baita bakaza abandi bayine ihali abandi chikusikira mpaka chikoni cyenda behanuza abagenzi babo baherezo ukwendo bagambe baleke ihali ihali kintu kibi baleka abasajja abaswere buli bugabe bwabo noboragiri haro sanga naga kuserura handa bakazi nakwana nkoko ati kugamba akwane nahaye uleka aleta mukwataniza mukora hamu mutere iwe kino kikuboina abakabara ukisangirota nyongi sangera kiri kirungiti kine buzibu kikuyambaho musajja butende kwa nawe go just nabakubana akwenda bitu mu kikuyambaho abwensonga ikikuyambira bwo kucyari byo kucyuma kya musana nonde kubahisiza kozere kya kuyambira bwa musajja nja leta muruma no kuri mankoko ni muyambangana ati bora utine mani bali ni bakora kini batambuza buloma aba no musiri gwo bamulimira hamwe twena tulimira hamwe ekibanje kikoto muno kuna tukulimira hamwe murundi gumu mugenda ni mutwane mukwate mfuka buli oma musiri buli muntu omusikona nitulima muhogo bitoke bitakuli nitubyara mansa no kweza biki mugenda ni mukungulira hamwe tukungulira hamwe twine store tubiteka mu store murundi gumu kutunda tutunda murundi gumu iwe sarunguka mwendawo ayo ati bojo boki yali umwisiko kakura kagenda kusowego kasanga musajja yina abakazi nacho kirakulemesekyo kyaburijo kibaho bwokura mwana mwisiko gendo osowego ante abaki mubayinge kikumi abakasajjo babange abali munsi wasimire sarungu kandi urugiro wanyo ikiro ati uwo kuba urugiro wanyo gire mu musajja okasanga ngayina abakazi bakikira kwati nasha kubaliza takujumire takutire buliki maki kuhaira atekera kutora kiki hoyine kumusima kagamba kanyikale nchumba abandi kani bachumba wayakakuzaramba nabenga nyabali bana musanjo ukyamongera ati nakabayireki tokabayire kanda mukiona bana aba oho wentakabalize nawe niwe saronga atwolekezege bisani binu byona iyo kanta kuboine muga tinkugenderege bugenderera sembera uhari mbairemu amabara gawe mbabazi Clementine bakuzaraka kuzara mu district ya Oimoko uli Oima kichweka Karama hano muhanda gwa Kagadi kweri ntinu Karama kwa urabire kakindaho kwa hano kakina Karame ya hano kakindo baitege tikakumirege mali kweri bati nyongo mizamu ndamu ningenda sadi za kuri Oima ukakisaronga akakuleta mwaka nyawe mazirime myaka 3 mwaka tenchagwije kakurungi akatandika atakuleta akakwana atasaro kwa akajo mwitu yansigura yandeta twasimanga na taije wa musima mubaingi ya nyanjura twakura makagaito kamwenda hoki mbojo saja usakrema kumwenda anta bantu uzagamba sarongo kamwenda sente sarongo kamwenda okino abakaze bakusinga biremwe bakwenda muno sente kandi nyonka mwenda horavu sarongo lavagi ego atore chake ya kurungi buri choke tagira kuchikuhereza bojo kwano chendo kachifuna ahanda kwano sera yochi osibirota Ndio sibota kurungi amabaraga Kemirembe Maria iba kuzaranka Murwerere uri muki umukiga sarongo akakuleta nkaba nindi batandi musantana mutangana twasimangana naije wa musimu wagamba ko Jose ibyo nagama kanje nswerona mazire myaka 2 n'emyezi 9 wasangire habandi uko kwatagana nabo kandi nkarana bone bakwatagana nyo nagenda byo nayo nagonzangana nabo utahule ihali ihali litabe kandi obwire we saronga bukuha obwira bompabuke obwira bompereza akakuzaramba nabangayo nyino chonka nona abandi bakwije nabandi bakwije baromuhanda banza ati sarongo gomo bukwenda nabandi bagenzi bawe bahura omungambire nto mwenda muno Chimwendera muno kuba turolera kurongita tunagiriza obumane ninyende kintu kamwekira kimpera mubwire
ubu nkuba nimwetaga sazo nakubana nkuba nimwikaho nimweta naija nakyo nicyo mwendera muno nyowe ati kimugamba omwenda Sarongo mugaye Sarongo mukwenda muno amati nkwenda muno abo kutorolera kurungi nokutoreza bitu kwenda ate amoti bisa n'ibintu bitananga biteke kurungi niwe bageno yonkya amabara gawe Nitakisande Aneti. Oh? Kisande Aneti. Sande Aneti. Yego. Sarongo mazena myaka inga. Mazena myaka 8. Myaka 8. Nabantu bakaba yakakuzara mbaye ngaba. Bana babiri. Imbere hano gisangiro tamwa Sarongo. Imbere ateri kubiyabo kuba singe bayire kubindo kwenda yongeire. Baitu onkuba nindora. Nkubona busembere kantari baniza nyomuntu omufamu hano. Buri kimwe cyo nakikwa kurunga. Nindozo nanyo kundengera kabiri kangengera kakunyirira. Habo kuba kundorera kurunge kizigo nkufuna emere nkujya nkuyiguta tinyinde tabuyona. Abasajja abandi ahero kutitiba kugamba. Yo kasimo kama. Yo kasimo kama no barabaza timbiteka mu matuganga abo kuba cyo nkora nkimanyire no wonkwenda mumanyire. Ekando muko mwanyu ali bakuzara. Tumko waitu. Kuba na Sarongo bakitwara bata. Ati baine tabuyona. Okuba nyoti bakumpaka na echo nkwetaga mutima gwange. Nawo karaba kusa kunanka tubakusa kumutinya bukwa nonda asimire kandi ubwire bona ni wako ndinda tibaine tabuyona hagiye chunga kwanka sanga Sarongo. Kandi non. Osibirota. Kurongo sibirota. Niwo bageno yonkya. Yego. Amabara gawe. Amazina ndicho mukama Ana. Dr. Nyetera akiki. Kacheya farm. Niwe cyapa cyokurira abantu bona. Sana cheya farm. Nyumba kurira. Hati ni kushinga nabyo kambibaze na icyapa. Hati kukoma bakoma bata mukukwanga ono nuwanti ni wabakulire. Hira tukwikalira ka meeting. Tugamba tukwenda kuronda cheya farm. Afande. Wibyo buyonjo nabanansi tubine mu buliki mucyona. Twekala ka meeting. Abo akibagenzi babo bakomere yo kikibo yibo kimbaganiza keyo inali bagenzi babo. Bakanteka mu bwesigwira barora bwache yankubusobora. Obo barabya kurungi oba kiki. Mbarabya kurungi obo kwijja mu ensobi twikalira ko tugamba nanko sobeze nitwikalira ntumugamba sobeze nawe nagamba yera nsobeze omusango ngwikirize nitumuganyira nitumusomesa kurungi ngeso naterera. Musomesa mutengeso. Sobora kuba twikalira kurungi tugamba nanko inemwe obuzibuzibo obo yinihole obo inemu obugara kebyo nitukusomesa kurungi mulingo mugaye bagaye mulimira hamu. Tulimira hamu hatola sobora kutukongora nitugamba olemo kutukongora tumutereza kurungi nagenda murahi. Misango keyo basinga kunyegerera nkayo cheya. Nyo kunyegerera. Abantu ibajja kunyegerera aho abakabagenzi babo. Emisango ibakira kundetera eyo kugamba kabano rusa abana barwine ni bagamba omwana wagunda atayira omwana wange gendo mungambirire ni mugambira nitubitereza naite hali musango nyingi bakwenda muno bano iyo namba zinga namba yo giju kugijuka zinga bisatu ana na mukaga ali bisatu ana na mukaga boizire bo Sarongo mazena myaka inga Sarongo mazena myaka 2 myaka 2 boizire myaka 2 bakomeraho bwache bakandura mu bwesigwa oba iwo ina make mbaganiza paka kasoba kuba kalimu bakuzaranga mubende ruwa mubende kuno Sarongo kamwenda uki Sarongo kamwendaho nabaza kurungi kandi nakwata kurunga abakazi narava iniravu ya mane ekusinga yabandi. Asante sana. Sarongo abasajja abandi bona ukarora ugasima bamu basajja abandi bona ukagamba ati kosi wasima Sarongo era nyo niwe nasime kuba nkorora abasajja abandi bino mukazo ni abakazi ni batakenjara tibine bizigo
kibakuroreka kurungi cyonga kandi Sarongo ina abakazi bingi abaye nibaroka kurungi binenja uro abandi nco namusimire. Asante sana. Hati obwache y'umuntu amara obusumiki hati koko kuri president amazira obusumi bwinga nafuga sanja cyayike kimyaka 5 cha myaka 5 nanyo myaka 5 bwe kuba ni banyongere kindo baka nkozire kubi ebe myaka 5 nasi nuwara mwinaona nasi ngure bikaruke ebinde bimukoma ebyo obuyonjo akujunaniza bano obuyonjo engeso oku omuntu okwegesa engeso timwina mu wa defense na waro nawe ngugwa side yaho niwona defense na nabacyara alimu nabacyara wakoraki no obukuhanura obuzigana tubwine buri kimwe cyona ko korora government biri mwina Sarongo ajya kongera kungambira ebikale ebyo government muninge kanenye mwina government yayo naito twina government yaitu kamba intaka kikenge naito hati defense iwe defense obahane bibonerezo tintwaro muntu amateko mu ngaro era mutwara ngeke bakisaine mfuno kumubikiza niko doctor bwakuba achari bize bwakumara kumarire byakumarira ntutereze ensonga zo muntu ogo bakakoma abokuba oli mukambwe muno ki obukambwe kuba oli mukambwe muno tukurugamba ndi mukambwe oyihireho buri kintu osakora rugamba kino kisaine nanka niko no muherezo muri mogo Asante sana. Kanyongere mbaze na Sarongo ono niwe ntakabalize nawo nayo kambaze nayo amabara gawo amabara andi mama watagaba byona abakira bamanyire mpaka aboli iba kuzaranka bakonzara mu district ya Kagadi batunzalibwa Kabamba Sarongo kamusema oki Sarongo kamusemaho habokuba muntu w'abantu kandi ayinengesa nungi ekimanyira abakazi twetagala avaina love Sarongo you love again muno Asante sana mama watagaba kandi obwire kale we tagaba biyongo gaste buli abangara gambira ina abakazi atana musanje buli mukazi amutabara boli aho norwaizire norunarwali haizire era nyewe hinazalire omwana akubanza tukazala tuli bakazi 8 mwezi gumu mwezi mugimu azana muri 8 sana hati kandi kandi endolera biki endolera tena buzibo buli mukazi amurorera ngera kwetaga buli mukazi kyakuba nayetaaga nikyamugambira then namukorera kyakwetaaga ate kanyondi omu abaina business nyina business yebara niyo nkoramu kandi omufamu muno ndi voice owebyobuyonjo then ni voice wanabakyala koina bikaro bingi anti owebyobuyonjo nchiyamani ogo akankoma then n'abakyala niwe mukazi mukuru niwe yankoma abo bwesigo banteiremu Asante sana abakazi oina na government namba hano era niko kiri abo kuba abantu abo kurra baingi oina kuba munafande okauna webyobuyonjo kale nkangero kule emitendero ngiri eribata nibefuga bonabo kukurunga abo kuba ati ensonga buziko bazibalemereire nibo nibazimpikiyaho betu kandi nka tukakomamu aba abakwebembera bebembe zabo niko ensonga bwe kwebaleme nibo nibagimpikiyaho abantu abasagazi banubona bakutende engonzo chirungi muno era niko kiri kandi na nyonko bagonza muno nabongere bakungonza bona bakazi atana musanje kubagonza kiriya muno busamu tale bayine abandi Asante sana amoti Asante sana nyine ravu bona bakuhana lavu gwera niko kiri habo akiwagambira ito iwo tojjaga babiyungu abo kuba tinkwenda kubarumya tinyenda kubarumya manyire numye nungi itabara saha yona hona harake ndio na yete
niyo nkora yange oyina na plan kuongeraho era nkyayongera tinkabaire mwaka mulesere nkabainga. Asante sana Moti. Era nkyayongera abo kuba ine plan yo mwaka kuna mbali gurawo era nkwetaga nyongere yo basatu baike nkaga ati nsoke nsibe mwaka toitu. Asante sana. Okurura bona basemereirwe bakwendo yongere bakanye. Ego. Eitakali bagaye balimbira hamwe itako ina bukoto kikalisana liriringi muneri. Nditakali lori kota kwali kutandikira mu center kuli nambalo tandikira nirigenda ati nirabayo tiniriye turapaka ifoko paka hakisaru ko ifa amaizi paka. Balimira hamwe ni bakungulira hamwe. Kale mu balimira hamu baitu ebibanja buli mukazi nkamuchwera mu ekiyaye akusobora yika ibiri akaye nkawo anti ekibanja nkakisarasaramu bukali bubagenda kutura robu bakora kampuni bunkamungire bakwa betagire baitu nkasaramu no buli omuna muhekiyaye nagamba nti iwe muhogo bitakuli biki byarahe byawe. Asante sana Moti. Hati sarongo burano sobora tukwendeza oturambuza mshawo mu compound ne era niko kiri kirungi munencho. Asante sana sebo turambarambule okuli ego muntu Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.